Dipu auto rickshaw ka chove tum pen BJP mass joining ke dun la pen Lumbajong APHLC Congress tumta BJP sai hemalong mass joining ke dengpon. Hamre no supialong KCS tiripi kang dangame kang ni. Kikangadong polling station along MLA Numal Momi na hinpen chinki chithanamay kipadupon. Great offer. Naraya Energy, Hempu Energy Station brings to you great Deepavali bumper offer. Fill fuel for your cars and motorbikes and take the chance to grab exciting prizes. You can have a chance to take home an LED TV by winning the first prize. You can also get a refrigerator if you can win the second prize. Also a washing machine for the third prize, water purifier for the fourth prize and air fryer for the fifth prizes. Also includes consolation prizes for earphones. To grab this offer, you need to fill a fuel at a minimum of Rs 500 for 4-wheelers, minimum of Rs 300 for 2 and 3-wheelers and minimum of Rs 1000 for trucks and buses. The draw date is on 20th of October 2025. Visit at 2nd Gate, Assam Rifles, 4 miles, Difu Manja Road. For more information, please contact the mobile number that is given on the screen 9707 367805. Karbi Anglong lai fadaba birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arjuponitha. Honorable CM Karbi Anglong Thomas Council interaction with Dipu auto rickshaw driver team come mass joining program along ongdung auto rickshaw driver mate auto kachovegatum bang suri isi sose abang pu bang phiatum kachepa ogdun lapen Lumbajong APHLC Congress atum tami BJP sa hemalong mass joining kideng pon along bang pharo ke thom sose bang pu bang phiatum BJP along kachepa ogdun padopon. Pai Chakloni Pai Hiniarni, Lumbajong constituency ki parlo sarsing tiron langkung habi Memorial Town Hall along, Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Long Hang Pen, Dipu along auto rickshaw kachu vega tumpen kachinki kacithan ponji podhe PN ponsi, auto rally padoponlo. Lapen mass joining ajay mek sitami kideng padoponlo. La sohu Dipu along gari jangthu ke thaya di mate petrol pump along auto kachu vega tum jangthu chu thai dununti that pen BJP Aphan Ning kache thepen jok auto rally mate auto ke pache jeng sitami manja pen Dipu sarsintiron langkung habe Memorial Town Hall along padopondo auto rickshaw ka chovega tumpen kaning jepon ke non pini nile tum BJP along ke join dun ke Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Long Hang ke japon sarkar ke mission pen Karbi Anglong alo ka chingthur ke wang ke thek dun ajoksi nile tum kache pa okputa ning jepon La penile tumpi ni kachepa ogdun lake bangsuri si sosia bangphu bangphi atum chepa ogdun lo puta ningje pon halapu Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Long Hang pen kaning jepon non team Karbi Anglong pen kaching thurasai angdeng ki claim ke tam ki mission ajoksi auto rickshaw ka chovega tum stami BJP along nang chepa ogdun lo la pen han cho jor chulang tum tami aprang ke alang tumta katikuk atuma phan poisa ki pidun dolo bonta non ke piduna banga velo la simuni la tum kaching thura nara phansi kai ke tame matha ponang ji puta ningji pon la penari kang samapor stami BJP sa hemalong Lumbajong APHLC la pen Congress tum bang pharo ke thom sosi abang pubang phiatum BJP along kachipa ogdun padopon si Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Long Hang pen kideng padopon udamlo pulotang te nilitum tame ase Ladak democracy kan silong pulutang te ilitum sitame without any politics, without any nation organization, sitame ilitum kenini purpose ahok nilige bang mathaji non akimia generation of susi orthodox thinking ta hypin da nike actually nike ASDC fan support amunit ko an neta joklo sitame even though non joksing biya ke hire candidate hudan da jok no sitame high headed lo to lapen appearance lambang gote ke no kupe even ke claim a jat tami bang akimi sipaklang no rara phan sitame hala tum kaninje ba ninje ma kamban ke claim thaglong le de agenda lapen alang tum ideology bang meo heno kupe sitame a work progress bang thaglong le de lasi ni tum bang team hoi ben tum isi ning class sapen
lasi BJP along nilitum nangka cepa ok mate mazoni punya program non cetong sarke laso joini ham mi ang ton selang tumta cebang je hokpet ke tim Karbi Anglong mate Bharatiya Janata Party tum ke claim ke dam alang tumta munthi dun bom hek dun long bom lo je hokpet si claim lasi rara phan ka chubai asayang deng ke belek a political party etum rara phan ke tham tap ke than pru lahai asayang deng si hek dun long lapen ke Karbi yan janang bong kacelang selet je phan khai yan janang bong kachar bo je phan jirpo jirpiang bong kapacelang selet je phan lason ajutang si alang tumang claim rong pumunthi par 6 pini auto driver pota la tumke sakuri borenga warsa ilong liya ko sila tumta driver claim amni tunge mane ke MA pass post graduate pass master degree pass graduate के पास तुम तो पे तुम तो BA के पास तुम तो MLA के पास तुम तो आई तुम तो मुंठी पार सिकलो लगे कच्चो बाय असयंग देंगसी एकलेमंग से पुसी माथा पुनसे जिपिनी हान का चोयर तुम अपरांगे हान का चोयर तुम के पैसा के पिदुन दुन नॉन के ला तुम के पैसा दार पिदुन थेकेल एचलांग तो चोबाय कैलेंडर ता रनपो कैलेंडर ता आमेन बन पैसा News report Karbi Anglong live. Jutang hello kheyara je lamet hello kheya chithe kaching room hello kheyale athi pi pensi KCS tiripi kangdanga me kangni West Karbi Anglong Hamren Osopi District MP Hamren Summit Rock Rongbong Home Auditorium Hall Karbi Cultural Society KCS mate Karbi Jutang Asong KGA tiripi kangdanga me ada por phai kre si pen chingpon KCS mate Karbi Jutang tiripi ame phu humsing be pen me ka chaphain phu pon along Sunil Tobi pensi me ke phalapen aluhi ke pachinya chai me dengpon KCS tiripi ame kang nyalong pinning tiripi kangdanga me long thongke ratrok ang bong pen thongke rahini KCS ke phalong chitong du na pen pinning hendo ka chitong ke ongnei puta pachini Karbi Anglong Thomas Council Kichari Art and Culture and Parta Medical in Charge EM Surjorong Pharben Kichenglok ahawar tin pen kewang KCS ame phu kongchon bangla penari sang hotum nang chitong dunsi RD dojot pen ming nipon non kewang ji ZKYF pen ingdeng thongke brahini ke talon sitami nahok akarbi atum ta chingrum pen Karbi Jutang ame aliralon ki pi pen ke talon dunje phan namchak chipiringti tangte ahawar tin pen kewang arar pen lamthei arjuik sinan Ingkan sekpen batai ke thom dang mai dobek nangi si kecengsi dum tarang surun dolo dun thu dang mai lo si dak bangen itu manon deng thong kebra ke thom Karbi la bisonin so awar so rong aje mi senpen ipachun poni phanbang si itu ala kecepin khara lodo so item kan doma kilune kan doma so putak sini tum kacingwai siladak sini ini lele pacaran itu non cipali sih ini mereka lah sih kacingwai Hamren pen Daniel Hi Karbi Anglong live Lakhain Kora Trok Duarbaguri MSC constituency ke parlo Thewang polling station along MLA Numal Momina Hinpen Ralatum pen Chinki Jithan Pahim Somi ke padupon Bang Somi along Aluhi Sarpoman pen Deputy Speaker Anparta Local MLA Dr. Numal Momin Nili Block Chairman Sanjoy Tiron Duarbaguri Mondol President Amoron Terang SGB Joy Singh Hansila pen Pinangan Party Songja Po Songja Pietum Ongtung pen Chitong Dunsi Bang Somi along Misen pen Pachunpon Mai do bomahut MLA Dr. Numal Momin hin ben jasimet ki kangadong polling station tumaphan nonang kiliji election jongsi haipon thudet pute ki kangadong polling station tumaphan Assam Assembly long banghinge tumaphan thir thip borenga hoi pek bonchi puta chichakpon lapen anaros asai katiki jia phan pen chenglok ongdung kaching thura sai lapen ki kangadong polling station tumben ki dukisung alam nangkache thandun alamanta ki pachun pon edja phan lamthi chichakangsi Misen RD dojot pen me pachunpon Chief Minister to kole 244 jiman pabo lage tatke beshi Karbi Anglong dise medical college dise gote autonomous dise budget banabo dise 244 ke beshi ami palo eta already ami 244 pisoy gole mane amar loss e hobo eta tatke beshi di dise eta Chief Minister medical college asile niki 244 নাই নহয় law college B.Ed college agriculture college veterinary college gote khini medical college eta doctor ইয়াৰ পৰা produce হয় terrorist নহয়
কংগ্ৰেছৰ দিনত টেৰৰিষ্টে ইয়াৰ পৰা প্ৰডিউচ হৈছিলে এতিয়া ডক্টৰ প্ৰডিউচ হয় কিমান ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হৈ গৈছে চিফ মিনিষ্টাৰটো ডিপুটে কৈ দিছে উই গেভ মোৰ দেন আৰ্টিকল 244 এতিয়া পাব্লিক এতিয়া কাৰ্বি আংলঙে নিজে বাজেট বনাব পৰা হৈছে ইয়াতকৈ ডাঙৰ কি লাগে হয়নে নহয় News report, Karbi Anglong Live. Amore store located at AL Complex opposite of the CEM Bungalow in Tifu offers a variety of products including wedding cards, jutis, heels, fashionable footwear for ladies, handbags with attractive designs and embroideries, and ear accessories, all at reasonable prices. For more information or queries, you can contact them at the number that is given on the screen 700-23-57600. Step into RTH Homeopathic Clinic located at Rongyhang, Tri Junction in front of Po and Pay Printers Enterprises in Dipu. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsana Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care or child diseases, and more. Kardo, Nilimen Dr. Rangsana Tobi, homeopathic consultant. Pada kecilang pon la our site long ponte ko smart pantalo arleng telo kan ladak kiso kelang ponji bisikoi ke la riki kiso akeng kiso ang pen la singjam la hai singjam apuso ang pen la swarlo tum pregnancy ko sitame kichoi po okrenno la hai ko otherwise ta long pon po. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing. Doctor's availability is on Monday through Saturday during the following hours, 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577362711. Aprangke homeopathic kote England opuyat pong sita non nilitang research pon akin nang kalake ko anma ke papra bang pen son positive result silong pom long pana ne 10 bosor 15 bosor kisot tum sitame chikloi jon ba jon kanata kisot kanangan ang theke kemisi long pon eklo si nang litom kalvera tum do ata me non la sona kisot do boten la dang patibogi kan pen so kichela kon dia war size sitame long pon eklo Kidam tangani Duarbaguri constituency ki parlo kohora picnic spot aklamalong BJP mass joining a jaime kedeng padopondo la sohut APHLC Congress atumpen bang pharo ke thom so se bang phi bang phu atum BJP along chipa ogdun Bangso mass joining a mailong aluhi sarpo mana peng pen kachitong dun Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso EM Richard Tokbi EM Rite Singh Hi Deputy Speaker Avijit Crow EM Tilotoma Hasnu MAC Board Chairman pen kedang lok penangan BJP ke claim kedamatum chetong dun rinti Duarbaguri constituency along pen APHLC Congress claim bang piatum pen mass joining along kachitong dun atum anaphan MAC mate EM Richard Tokbi pen kaning jepon ki Duarbaguri along APHLC Congress klembang do anatum tami CM ke jake misen along itumta dodunang pusi ning jepon lapen halapu Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen kaning jepon ki non BJP along nang kachipa ogdunatum anaphan tami BJP pen deng ponlo lapen do an akam sitami claim rapet pusi ning jepon Labangso BJP mass joining along APHLC Congress asong atum pen pangrumpet pen bang pharu ke thom se abang pu abang piatum chepa ogdon renti non pen phong thom lo ke join tang na tuma chin lo dola mara long ke bang suri sira bang cleaner cap ap poriala bang ada kanang na join lo la so phie bang ke dei thorolong hodak ta na tumna chini lo hodak ta bang suri si lekai a family hodak ta nang join lo pinida kohora lo pang rumpet pen don pharo phora don thong kera troxy abang thu bang phia tum da bang ke e congress la pen APHLC youth congress a president pen chenglok primary congress pen chenglok
voters tumpen changlok pangrumpet pen dak dong harupora don thongkera troksia bang puang piatum penidak kohora long dak APSLC lapen congressman COC BJP party lo na chepe okton lo. News report, Karbi Anglong Live. Sarsing Teron Langkong Habe Memorial Town Hall along BJP mass joining program along Ongdung auto rickshaw driver mate auto ka chovegatum kidun desi ki ong lapen kidun atum anta gari jang thu lapen hajira longji mini puphansi kidun pusi diphoi hitia long auto ka chovegatum pen lamthi chepaklang pon Lason se Lumbajong constituency ki parlo Sarsing Teron Langkong Habe Memorial Town Hall along Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Kiliram Rong Hang pen dipo long auto ka chovegatum pen ka chingki ka chethan ponji pothepi en ponsi auto rally padu pondo lapen mass joining aja mix tame deng pondo Lason se dipo long gari jangthu ke thai di mate petrol pump along auto ka chovegatum jangthu ka chathai dun nintilo Bonta auto ka chovegatum pen lamthe chepaklang duna lamthe bangke auto ka chovegatum anke dunde lapen ki dunatum anta bhara ka ve joini si jangthu ke thaidun lapen ongdung atum ke jangthu ke thaidun ta reli ki duna phan kali amithang bhara ki dunje phanse ka joy pen jangthu thaidun si chiwang laplu pusi auto ka chovegatum pen lamthe chepaklang pon tangte auto ka chovegatum pen lamthe arjupon sinan ti phan chola tunge matrola just no la bela te bang ju ko matiti atunge BJP che pa kon de la tunge la APSLC de do thip pol tunge ani RNC phancho RNC da wila no ne jeneba 12 hours matiti 6 hours phancho la tunge lanelo la ta lo ako se bangge di ongdong atum ke di jang thu chu thai pana we ko apo jang thu chu thai lo imone po phan se ongdong do ke tun cha yang thu thai de lo te ne ke jiwang ju po tum sai de ongdong atum ke la se la ke ning binang ne ongdong auto tum dun ta hai se me ongdong do ke jang thu phan chot yang thu long ni mo ne pa phan apen alang tung jima tha tang hai lo to an di fuang kang to an tum long senang join nu le lo pu jima tha thai la ke hala ki ja pon ki li pon atum si la ke CM sir aphan ka pachu be dam son ji man der lo asi ka do go ve auto ma ke ni tum ki dun der la pu kali asi la bang ke clear la li alam sin ni nang ni to phan than pa chi ni lo kali aning ka hang bi nong ben kali mane yang thu long po la pen ki cho jun pi ani si bang alang to ma tha yok plot po la so phan si alang tung ki dun cho la ta fully ki join nun kali alang to mi thang ma sen ki than dak la ni tung ki dun po yang thu je thai dun po chi wang ju ji po tum sai de ong dong tum ke News report Karbi Anglong Live Visit Langni TVS Dipu Birla Dipu Manja Road near HP Petrol Pump. For more exciting deals, contact 9954 577 274 9678 687200 7099608726 9365 48232. Easy finance option through TVS Credit, HDFC Bank, Axis Bank, Exchange Insurance and Renewal services are available. Pinia Birta Kalaponsi, Kang Ton Ponilo, Cardo. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai nangli choik tha angthek mesen chelongji amar jivan adowai ke neli king phukeso rok la pen ke kikang neli king ta kikang samela mar jivan kijun pen amar kang ta medet king phukeso ta medet anta chumepik pen ke akidok akithu ta kai ke chun esa non ke chun amane likela marjibon kijun pen akime angthek chithek long la pen la sadwai ke mepi mane kisu atumdo sita la sadwai chunam dun monang ne chun la sadwai kijun pen kisu medadlo sikadoko betum ta chumun tha themani la aprang la so kisu atho kisu punon ni thang ke su punon la gastric la haire mo ke su anta la sa dwai ki yun ben ma se medad lo ka pleka dwai yun ke yun lo sita me hala hai ke ang theki thek long le da